Shwa bangin sedang ya ke kubor, ni kerpat ipi ki Nohprah, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, pynroi kloi ki kubor na ke jylla. Sniawbhalang Dhar, ubade myntri ke sorkar jylla, peit ya ke tenat kam pynroi bat kiwei de, mynta ke sengi ke pynïoh tarik Nohprah, ulawan ban pyrda ya mawnongrim jong ke Ophis Treikam ke Seiñ Kynthai Dorbar Shnong Khliehtyrshi, ke Hapoh ke Thadlaskein C&Rd block ha West Jaiñtia Hills district. Ya ke ni ke skim la pynïoh lyngba ke Chief Minister's Special Rural Development Fund ha ke jingmang pisa kaba shiphaulak san pynïoh hajar spa nriu tingka na ke bentau snem hajar khat khandai hajar Hapoh ya ke balasdang ban pentri nadu ke Hapoh tarik ubnai jylla hajar Hapoh bat la pendep hadu ke khat san tarik ubnai naiwing hajar Hapoh hakani ke sengi Plie ke take Ophis Treikam ke Seiñ Kynthai Dorbar Shnong la penlong ke Jaiñtia Hapoh ke Khliehtyrshi Dorbar Hall kam indoor sport stadium hamu kenyang ha ke jinge don lang UMLA ke thai uma Wailadmiki Shylla Ophis Nong uma kitbok rembai UMDC ke Sohmynting Khliehtyrshi uma Lakhon Dkhar kiwei de kiri rangba bat ki pait ba nong shnong ya ke jinge lang ya penyat de ke kong bi sana bat la samru ya ke work order sha ke shnong Nohprah bat ke terkhang Khliehtyrshi Sniawbhalang Dhar ha ke jinge kren ula kular ban sedang pentri kam ya ke memorandum bala IT mentahi ke sengi da ke bepentip hadian bala kut jong ke ni ke snem ke jingkrap saudong ya ke jaka ke Khliehtyrshi Dorbar Hall kam indoor sport stadium bat ban penbha ya ke madan ha ke ba on mang pisa hadu live holak tengka bat ya ke ni on pendep haswa panpoi ke samoy election Ikutku ada kami, jadikan myntri padu kami. Yo kan kon yemi kada to jingkwa tentu kam busuk yang ngau ukre ye ke jingkwa yang pi kam kesin dia menkom henry perchang kata dalam we hon ni ke si to wan ke kam mi e po Khliehtyrshi ngam jo em interfere e la do ye ki kon jong Khliehtyrshi yo ki yo kre gi
Jadi kelam ni kamu cikentin, ya ke tai ke kata go em tai le. Hadon ni ke ski to minang Plie to nang Shnong yang pi go pai go yoi kata. Jan ke pai ke jingna luti gatu debun om yo waro. Kamu om ni bun go doi kendem 5%. Tangan mereka tu le debun nang go rap inja. Ju de yo ja, ju de yo kamai na kata. Debun ki jingem kam, kamu om ni. Kamu tahu sorok yang pi tercifol. Tercifol wada yo de slem em de tahu Yusuf tang cae we. Kamu man. Dan di teman dah yo, mana-mana yang de penyo sanction de krek kat ni di Yusuf ko hier ki pai ba. Ulai pai ki. Ko pen man le de cibenta go resource le ni revenue jingerap ye ke Shnong tahu de krong tiket de yo ki yo kan di amut. Bat kam jo le de em de skim yang ga tourism like what the boy will tonight the cow chongki the pankana yaka stalls neventa will dry coffee neventa ki selfie zone them the estimate udah daw khut kan dargi kamaman tip ye khut ki chwa ni ka tem ni ne ba ga the em ko proposal ko dala but kam jo le jan kan mo ba fi new bypass yong pi udah slam lai liti the slam de gatu di nru nyau slam de lai liti neventa new bypass go sia ni naในที่มาประชาก็พูดว่ามีเชตาเชตเรียมเรียนมันตะปอยกับsorkarยองอีย่อ sanction คำมันกัดเตดิโยพีตะเกะกว่าเดินจริงนี่ยองนิว bypass ในที่กระตู้กระเท้าเชตูมันก็มันสอดบัดกูพี่น้องชนายุงชนาเซมบุญกูดาวันคู่กระดอร์กระมุรยองกระเท้ากระเผา Village West Jaiñtia District Juai Memorandum presented to Shri S. Dhar Minister Tourism etc. Government of Meghalaya today the 27 December 2022. Honorable Minister, at the very outset, the Khliehtyrshi village Dorbar was pleased to welcome you to the inaugural function of the Seiñ Kynthai Dorbar Khliehtyrshi, and also we feel an immense pleasure and gratitude for sparing of your valuable time to be with us in this very important program. We know in spite of your busy schedule of engagement for serving the people, your constituencies and the entire people of the state, we do hope that the Almighty God will give you a very good health and to be bless you in all respects for serving the people in all categories of poor and the needy. With your permission, please allow us to take this opportunity to place and submit this memorandum before your good self and extend your helping hands for the benefit of our village and the mass as follows. Number 1, to make available any grant or financial for construction or fencing of the Dorbar Khliehtyrshi village. Number 2, to seek a scheme from any source for construction of cement concrete or construction of bitumen blacktopping for the entire area capacity that you deem fit and proper of the Dorbar Khliehtyrshi village. In this day, we would like to thank you that through your presence it really inspired our village authority to move forward for the all-round interest and welfare of the village as a whole. May God will give you and your family members a good health, peace and property and prosperity in order to enable you to be the winner in all fields of life and to serve the people from God. Better and best, which is the motto, service to mankind is service to God. Thank you so much. Your faithfully, Master Kidbogramai Hetman on behalf of the Dorbar Shnong Khliehtyrshi village. When we tell man we drumka. Let me chispa board, let me aspa board, let me cheddar board. Pi kran the board we neba MB one voice have a one to decide pi come tam the board channel. The night day down could you pay back the conducing of it? You are the drumka. Nakamo matua hypoda man and live maroi. Natu you kawan man discipline in it now. Enjoy it some ma arsilu. Like you negative sound the root in it now. Yeah, little Muri Blangati birthday. Now, can I be Mario Mangachogam to who boom, both open remlinga? And I pee what a man be, keep discipline soldier when it's from your pee. What to your man visit for tough, who yine,
embi kita tinggi chanya igli dar yopi. Tekan kam tengah tinggi ropi. Kamu friend, very good. Please keep it up. Somehow embi tinggi yo poi ngopi. Iwan iwan terang ngopi. Iwan wadang kuat pi. Lala kanau lemeli bini, lala kanau rong bak chong pi. Apa ni por chong pi? The bon ikam bela lemeli. Hana ikam bitri yuan sawi dang bon bosak ban bela bela. Tekan kam te kudu yak sok tilang mesti sen. Oh, emeli umaya yo pi, yo pendebi yo ni kamu saaten. Iwo miedo yo peit dana. Ngawang pi ngamre mengaw tam kudu hani lo tolawang. Ham ten chon bi konusi yo nga. Rap ten chon to hini to ai kan kena bi boy ye chan palapi. Ni ba sa ma we cha. Kamu tu mani udah bicimu yo atli ni sen. Dai te urlong wi. Wai woni won mo ka chong si wan ka changa ja njo wan bitli le kami yo nga. Pam pisang na ya sana RA yo. Lalu dia kuat lagi beti ayo, lalu dia beti kecah ayo, lalu dia jikular lajan haumi bina kamera khai biropi, mempercayai sih api. Tekan bukan terhandai, sengawi bukan dikecong untuk dua malam yang bersama pynroi songga ngalaman kau teri song bayang yopi. Iwan jingam kam kenu ini udah dekin isi, dia mentang ni yopi ini. Kecil sikit mamui, untuk pynroi, dulu kita direction. Ang gimakan di sini ako, di ba ay mag-old skim. Ang karya waro yung Jaiñtia pendek itu jilam pendek mi kini hampu kanai, hampuan yus kamerayan man. Lisi debe. Kewitok yung mimtru dah ke Plie urban area. Kata lagi johi, hanai waro ina jiaram tu. Waburo mi ke snow yopi. Waburo mi kumayai. Mio sukliang day wani kebut ksir yopi. Sukliang day jing kam yopi. Di ba sao toi. Mi boleh kutliung, mi berat kutle. Hadai percangwa melihat iwan habitat common interest. Ke problem fisik kami belum nikmat atau bon singgung pak personal baik. Kan kita paman bro, untuk busuk. Waktu kurim cukup tangle mi kamu kuat ikon.